So guys, pininilin nalitong fan nang paglang ponjia video lagi ni kedua tim mir ko anong si papuma lah sinin paglang ponji pula si video lang misen puluh tak di like comment share lah pakai tinggi igrino barangke dili misen video kaki sami nalitong si bicara macam tu untuk puluh tak di misen video kaki sami nilin apa biar po top tak di video le cek